ukuthi ilanga liyaphuma ukuthi ilanga liyakhwela ukuthi ilanga liyathambama ukuthi ilanga liyatshona sonke siyakwazi njalo siyazi ukuthi khona nxa kusesenje kuqandelela ukuthi umzimba usebenze kuzamela uthola uholola ngithi kungaya kusithi sokungani kuyachisa sesithola amahewu lamanzi angithi yonke into iyavela ngesikhathi okumele injani ivele ngaso angithi ohlakaniphileyo ke uyazazi izikhathi uyakwazi lokumele kwenzakale ngazona lezo zikhathi yikho ku Testimonies volume 9 udade esithi yena ku page 245 konke esiyikho khona konke esilakho izipho isikhathi ingcebo konke sikuphiwe ngumdali olothando kithi onguye owasidalayo wasipha ingqobe yokunakekela lokho esilakho everything that we are everything that we have every talent all our time all our treasures and all our gifts are from a loving creator who made us and gave us management responsibilities angithi nguye uTestimonies lwana uvolume 9 epagini elikabani elika 245 yikho ke ngithe mina inhloso yesifundo lesi ukuthi sihlomisane ukuthi khonokho osithandayo asichiyele khona ezandleni zethu singenza njani ukuthi sikusebenzise kuhle sikulondoloze ukuthi lapho isikhathi sethu siphela kulumhlaba sichiye kulolutho ungaya ku Proverbs laphana nxa ngingaphazami ngo12 okhuluma ngokuthi khona oyisiwula lengcebo yakhe baphange behlukana kodwa ohlakaniphileyo uchiyela ingcebo isizukulwane sesizukulwana ngithi a fool and his wealth are soon parted yikho ke namhla ngithe mana singakhulumi ngalokho yana okumele sikwenze ukucineni asikhulumeni ngalokho okumele sikwenze singakayifika ngapi ekucineni kwangikhona ngithi ungananzelela ubunengi bethu la silama funeral policies kubo bani la kubo bani ubona abana abazasikhangela ngesikhathi sesisiyabekwa sesiyafihlwa kodwa balutshwane abethu abalama medical aid the route to the funeral ingani kasina ndaba nayo silendaba lani le funeral yona ngokwayo siqhakathekisa lapho esiyakhona singazange sikhangele ukuthi indlela yokusifikisa lapho esiyakhona yona ime kanjani angithi so ke ohlakaniphileyo kumele abe lamasu amahle avuma ukuthi impahla ingcebo alayo ayibanjisiweyo ukuthi ayimanage ukuthi ayilondoloze abe lamasu amahle amaplani amahle ukuthi uyisebenzisa njani impahla le impilo isenza njani isaqhubeka ukwenzela ukuthi lapho impilo iphela kube khona singakukhombela ukuthi uchiye lokho a legacy that will remain for isizukulwane lesizukulwane esinjani esilandelayo hathi ukuthi bonke abalandela ngemva kwakho baqalela lapho lawo waqalela khona nxa waqalela ngaphansi komhlabathi uphanda isizukulwane sakho laso siyoqala phansi komhlabathi labo futhi benza okufana lawe the cycle continues like that and on uNkulunkulu uthi yena akumelanga kube njalo ngoba the Lord that we worship is a God of order. He is not a God of confusion.
ayisuye lwana nje ukuthi izinto ziphomba ukwenzakala. Look at how he created the universe ex nihilo, from nothing. Kodwa look at the order elapho. Khangela izinto okumele zenzakale ngesikhathi okumele zenzakale ngaso. Mina lawe esithi thina singabantu abakhe kumele ke sibukeze isimilo sakhe ezimpilweni zethu. Aluba he is a God of order, we also have to be people of order. Are your affairs in order? Kulungile lapho esivuke khona esithe khwathi khona ekuseni sisiza lapha. Lapho nyathele khona kucacile. Ungama uthi khwimilili uvele ume uqonde uthi mina my affairs as at this morning ngesikhathi sika 9:06 ngaleli sabatha ebus ezaminto they are in order. Can you really say that? Nxa lingaduma nje manje ledlule singathi ngeqiniso inceke yenkosi yayilungisile kulokho umdali wayo ayichiye ekufaka ezandleni zayo. Kumbe sizasala sinwaya impumulo sizama ukudinga ukuthi kanti lapha kwakuyiwa ngapi kwakuzanywana wayevele zamani umuntu wenkosi. Iqiniso lingelo ukuthi ngingakupha ibhatshi lami leli, isibongo ongipha sona ngalelo bhatshi sizabonakala ngendlela ophatha ngayo ibhatshi lelo. Angithi ngakho ke umuntu ohlela kahle lokhu akufunjathisiweyo utshengisa ukubonga lo amfumbathisileyo lokumkholwa. Thank you for having given me the opportunity to be a steward in your universe. Ngakho ke lokho ongibambise khona, I will be a faithful steward. Yiso isibongo ongasibuyisela kulowo okufumbathisileyo. Uvuka ekuseni uze lapha indlu ohlala kiyo uyakwazi ukuthi la ithenga nini? Uyakwazi ukuthi la ithenga ngapi? Uyakwazi ukuthi nxa lazakhela la iyakha nini? Uyakwazi ukuthi isebizweni likabani? Uyakwazi ukuthi ekhansilini lesikwelede esingakanani? Namhla nxa singayithengisa uyakwazi ukuthi ngakupha malini? Abanye we fail to appreciate and to thank uNkulunkulu ngalokho asibambise khona ngoba kwesinye isikhathi we are not aware of the value that we have. Nxa uphila ngaphansi kwalumhlaba kakhulu la kuleli lizwe esiphila kilo, abathi bona on average umuntu uphila ngemali engalingana $1 lakweMelika elilodwa ngelanga, $1 per day. Angithi wena uyonanzelela ukuthi uNkulunkulu kumahlaze ngesibusiso sendlu engafika $150,000. And we are unable to appreciate and to give thanks for that. Angithi ngoba we are not aware of the value that uNkulunkulu has put in and on our hands. Okwethu kulokuthi sibonge siyabe silokho sinjani siyakhala ende kunzima. Hayi kunzima bazalwane, kunzima sazi ukuthi umnyaka uzaphela ku10. Asifundeni ukubonga. Give thanks for that which we have. Ngoba ungakulandelisa one by one uzananzelela ukuthi khona uNkulunkulu has given us more than enough. Uyawazi umtshado ochadileyo kwabachadileyo. U-advocate uSenator uPhuluza le uzakhuluma kini ngemtshado yenu elichadileyo. Angithi kodwa ukochadileyo vele ngaphandle kokuthi ube lalokhana bakuthi i-antenuptial contract, i-contract eliyenzayo
elingakatshadi angaze mbabone balutshwana abakwenzayo lokwana ngoba ngesikhathi kuyiwe emtshadweni kuyabe kuphandlwane ngothando angithi so ukuthi khona kukhunjula ukuthi khona kulama contract ayenziwayo kuba nzima angithi ngoba sonke siyabe sesekubani ku honeymoon stage kodwa uyawazi yini umtshado owutshadileyo uyawazi yini ukuthi utshoni kumpahla elilayo emtshadweni wenu ngoba umtshado wenu uthi yona ixoxo liyazixebulela amaxolo alo kutshoni kuwe nxa uhlezi endlini esebizweni lomunye wakho elakho ibizo lingekho uyakuzwisisa kumbe uhlezi kuphela uthi kuzazilungisa khona phela uSathane mkhulu wayekhona singakabi khona endela manje usesekhona singakafiki ku Revelation 22 le great controversy ingakapheli uzabe lokho ekhona eqambukele emtshadweni yethu and never ever think ukuthi masikhuluma ngokuthi kulama divorces yours is foolproof yours is divorce proof engangena uSathane uNkulunkulu angabi lo Musa emtshadweni wakho uzazibona sukhona phana kuHebed Chitepo umtshado usuphelile angithi kuyini osalukubambile nxa kufika esibangeni esinjalo uyabuyela kini emachabeleni ubelethe izandla do you know where you stand uzakhuluma ngakho advocate ukuthi asizameni ukuthi khona izindlu lezi sizibhalise emabizweni ethu sobabili angithi phela sesiyinyamanye kanti kwalani ukuthi kuthiwe lokhu kuko Mr and Mrs nyake mbone kwamanye amagedi abafaka amabhakane kuthiwa Mr and Mrs angithi ukuthi lapha kuko ngoba ingaba sebizweni lo yedwa icala lembula ingubo lizingenele lingavuka kwelinye ilanga libhalise emagrupini lawane likiwo ukuthi ukhona abazalwane okwaziyo lapho singathola khona 2 rooms to rent lisuka kuyona limthwabalala yenu elivuke kiyo namhlanje ngoba icala liyazembulela ingubo lenze njani lingene so never ever say mina konke lokho kungeza ke kwenze njani kungithinta ngithi ngoba ikusasa asiyazi ukuthi isiphathelene bhalisana izindlu emabizweni enu lobabili nxa kungavumanga lokhana liyenze ama family trust angithi ukwenzela ukuthi omunye ewela edakeni impahla yenu elisebenzele kanzima kangaka ingathengiseki kumbe ingathatheki lula ngoba isemabizweni abantu ababili kumbe isebizweni ele family trust angithi ngikhuluma ngepreservation of your estate inyamazana okuthiwa imortgage uyayazi nxa kukhulunywa kuthiwa khona kule mortgage bond uyakwazi ukuthi kutshoni khonokho engafika omnye wakho athi khona asambe siyeboleka imali ebhenki ukwenzela ukuthi siyenze lokhu lalokhyana kumbe hathi umntanethu njengoba esefuna ukuchada sifuna ukuthi simenzele unokusho womtshado abazakhuluma ngawo umnyaka wonke kodwa imali njoba ingekho asihambe siyobambisa amaphephethu endlu ebhenki bayifaka imortgage sizabe siyibuyisela imali liyana kanjani kambijana ingaphela ke konke sokunjani sokukuhle kodwa abazalwane bazabe belokho bekhuluma bethi la ubona umtshado wakositshela it was the wedding of the century kanti lo ichayileyo kakayosi lo iwosileyo kakayidli oyidlileyo kakayiginyi oseyiginyile uthembe
umphumelo bazi. Imali kayisabhadalwanga, sebebuya besithi sicela ukuthi sikuthathe lokho sikuthengise, intshintshi ezasala sibe sesisenze njani, sesikunika. Suzaqala ukuthi abantu balomoya, abantu bayilokhu, abantu bayilokhana. You did not put your affairs in order in the first place. Liyake libananzelele nxa befuna ukuthi lithathe imali likwelede, babe befaka osisilabana abagezekileyo. Take a loan, it will change your life. At 15% interest per annum, usahlaleleni. Abanye bakho imali bayayithatha, impilo zabo sezitshintshile. Ungahlali phezu kwenqulu, thatha imali njengabanye. Ube susondela kowakho uthi khona lathi kasiyithathe ehambela movie ibanjwa yini? Ibanjwa izinja. Kanti lezi nkobe elithi liyazipheka zigcwele umqhuqhumbo. Uthi uyahlafuna kakusadleki. Ngiyangihlangane labanye. Umntaka ma umphuma mphume. Icina thunjana la ngikhaya. Lithe lona siliboleka amaphepha. Lifuna ukuthi liphiwe imali ebank, uthola inkalakatha yeorder, ithenda liyana ngayibamba. Uthe uzasibisela imali yethu yonke ayithethe ebank, aphinda athi qwi okunye phezulu. Angavele enze njalo. Hayi, amasofa lawana siyawantshintsha. Mina vele bese ngidini ukuthi nxa ngihlele esofeni idolo lichaya isilevu. Kodwa imota ethwele lawo ma-order okade kuzamele asetshenziswe ukubhadala imali ibhewuki ingela insurance. Umntaka ma ehluleke ukubhadala. Indlu ehambayo ngekabani? Msabatha xwayana lokuba ngummeli wezikwelede ezingayisizo zakho. Balekela angikakhulumi ngezinge zakho, ngisakhuluma xwayana lokubalekela izikweledi ezinjani ezingayisizo zakho. Zinkobe ezilenhlabathi lezo. Run away noma engazabuye esithini ekhale esithini. Ngiyangithi mina ungabona into ikwehlula ngawakho amandla, iqiniso ngekuthi kwesinye isikhathi it's beyond your reach. Silalamela kuthiwa thana zawuno swikirandi. Batsho njalo ngesilungu sesishona. Khana lokho wena onjani okufinyelela siyakuthanda ukuqoqomela. Qoqomela iziduma zibe buhlungu. Thiyana lokhu awukafiki nxa ungamudu umfitshane. Khana khonokho kunjani okukulingeneyo. Abanye kuthiwe ngilokhu ifomu kwami lapha ngisayinela as a guarantor. Angithi ngisayinela as a guarantor. Okungamafomu kwangikhona liyake kunanzelele kubhalwe ngamabala amancane. Uyaphomba ukubala kuthiwa we fully acknowledge that. Uthi hayi okulifomu lokhu babuza kuphela ukuthi wena uyangazi, antu uyangazi. Phakathi okulifomu kubhalwe kwathiwa khona lo onguyothetha imali le engekela ukubhadala. We reserve the right to go for the guarantors chiye uprincipal debt. Bayakwazi ukuthi umuntu olesikwelede sabo engaqala ukubadenya, umuntu ochiseka kakhulu ngulo ongayidlanga imali. Uzamdinga onguyodla imali azamthole. Amfuqele kibo ukuthi indoda abhadala imali kanjani wayithathayo. Nhlanhlenhle mayekhona. Izikwelede lezo ziyavela kwesinye isikhathi lo muntu wakubhalisa iphepha enjani engasekho eduze. Susala ubhadala izikwelede, ubhadale imali ongazange uyisebenzise. How do you preserve your estate nxa uzathatha ama decisions anjani?
Asifundeni ukubala sizwisise amaphepha omthetho. Iphepha lomthetho uyalizwa nje nxa libuya. Nxa livelele emaloyeni lihle likutshele bani sihamba ngendaba kabani, angithi? We address you at the instance of so and so our client. We are informed that, angithi? Kwenzakala lokhu lalokhuyana. Abanye bethu siwathola amaphepha anjalo kumbe ngama letters of demand kumbe ngamasamanisi sikuthatha sikuchaya indiva, angithi? Kuthiwa bayangihlolela. Mina into le angizange nginjani, angizange ngiyenze. Iphepha lemthethweni aliphikiswa ngomlomo, alizondelwa, liyaphendulwa. Liphendulwa ngendlela olithole ngayo. Nxa ulithole ngokubhala, liphendule ngokubhala, ulibuyisele lapho elinjani elivela khona, angithi? Awungeke uphendule iphepha lomthetho ngokuhwaqa lokupopotha. Akuvumi, ngoba lowana obhalileyo ubhale ngokutshelwa ngulo othe abhale. It's just one side of the story. Thatha amanyathelo ukuthi your side of the story la yenze njani izwakala, ngithi? Waphendule la amaphepha loba equkethe okungasiqiniso, aphendula, ngithi? Idale lemthethwandaba lidinga ukuhlonitshwa, hathu kwesatshwa. Buyeli yobatshela ukuthi amaphepha ngiwabonile, kodwa okubhalwe kiyo akusilo qiniso. Iqiniso yileli laleliyana. Banengi ke abalahlekelwe izimpahla bazalwane, zibalahlekela besithi amaphepha ngiwabonile kodwa baqamba amanga, bangiqambela sibili. Futhi mina ngilasikhathi sokuya lapho. Vele ka bazabona okwenza umuntu engabhala amanga angaka sibili. You cannot answer a legal document ngokulihwaqela, ngokulipopotela, ngokulizondela. Respond to it in the same manner that you got it. That will preserve your estate. Maso bungale indlu sithethwe sukhona usithi mina ngangi kwathiwa khona kwakubhala ukuthi phendula in 7 days. Sokuze kwadlula inyanga ezintathu, ezine eziyisihlanu, ezisishiyagalombili, awuzange wenze njani uphendula, ngithi? Phela nxa sisiba mnene okwejuba akumelanga siphelele lapha, ngithi? Lokuhlakanipha kumele kube khona, sikuxubanise, sikubhalansise. Kulamaphepha abalisayina abalicela ukuthi liwasayine okuthiwa ngama power of attorney. Lawo alamabala amancane ukuthi nxa usubona ngezibhodlela njengami sokumele ukuthi ukucwayicwayize sibili kuke kuphuma inyembezo zami kubala lesikhiwa sangikhona kasila full stop, angithi? Ngesikhathi ufika ku line number 7 awusakwazi ukuthi uline number 1 kade sithi kuthi hayi sayina antu usayinele khona ukuthi ngisale ngithatha imali yabantu bakho abahlala endlini yakho, kanti usayine ethi khona uzayenza konke angenelisa ukuthi akwenze ngokusephenduke waba yimi. Ngoba that is what the general power of attorney will say. Kahambe bank ayothatha imali, kahambe ngapha yokwenza lokho. Indlu yami leyo engabona ngazangani simbhowa ngingekho ayithengise, athatha imali yangikhona ayisebenzise kuloko afisa ukuthi ayisebenzise ngoba ngimphile lawa amandla. We don't read those documents. Nxa uyithatha leya document and you are signing it, ensure that it is subject specific. Ngabe kumele alanda imali yakho yomholo, kakube ahambe ebank ABC, ahambe ZB Bank, ku account number enje athatha imali yami leyo, angithi? Yiwo kuphela amandla engimpe wona, angithi? Kangeza kayisebenzisele yana
power of attorney kuyakwenza okunye okungaphandle kwamandla wenze njani onguphe wona. Banengi sihlangana labo belahlekelwa zimpahla lezindlu zabo. Kuthiwe kanti kuhambe njani liyovela idocument. Ngolisayinileyo yimi sibili engilisayinileyo. Kodwa uyalizwisisa ukuthi litshona hayi thina sasivumelane ukuthi. Angithi umthetho ungavela ubhale phansi kawusela ndaba lokuthi ukhuluma ngani ngomlomo. Usukhangela lokho kwenze njani? Oyabe ubhale phansi. Asifundeni kuzasiphathisa ukuthi sipreserve ini ama properties ethu. Lokulandela khona khane ngengakhuluma ngakho ukuthi khona izindlu zethu zinezikwelede yini. Abanye sihlezi kanje nxa i-council ingasabisa amaphepha kasizikhathazi ukuthi bakhohliwe lathi sikhohliwe. Kodwa uyakwazi ukuthi ngenyanga wona lawa amanzi abuya ngolwesithathu kuphela kodwa uyawasebenzisa. Kanti lama rates kuyona le ndawo ehleliyo abe lokhelekana every other month. Angithi la ngathize subona sokubuya sokuyiletter of demand. Uthi belingalibisi iphepha bathi kodwa amanzi ubungawanathi. Imali isinde sisemahali ayisanjani ayisabhadaleki. Sokumele ukuthi lihlephule laphana lihlephule lokunye kanti into le alukubuyilandelela ngesikhathi sayo. Uzananzelela ukuthi $27 ibi $32 ngenyanga. Angithi kodwa khathesi siyi 1320. Nxa usukhuluma labo bethi khona ukuthi nje sikhulume nje lawe sicela ukuthi ufake 50% phansi. Uzayithatha ngapi 50% yemali enengi ngomchayazafi? Labo abaqhatshe izisebenzi namhla ngolunye unyawo abanye kade bekhangela ukuthi usibantu uzakuthi Wills Act ubhali wili yabona nxa ubhaliwe alikafi. Ngifuna ukuthi nxa libhali wili ezachi izinto zinjani zikhona nti hayi kubhali wili echiya amadonki abodakamela impahla zonke okade usuzisebenzela seziphelile ngokwehlule ukwenza the correct decision. Bakhona basebenzela sibaqhatshile ezindlini baselusela inkomo abanye silama mayini basebenzela emamayini ethu laphana. Angithi budlelwano bani ngokomthetho olabo layena lo muntu okusebenzelayo. Uleqiniso uyakwazi ukuthi ngokomthetho kumele ukuthi umbhadale malini. Leyo mali okumele umbhadale yona uyambhadala. Uyayithatha ayivume ube susithi hayi ukuthi konke kume ngomumo akumanga ngomumo. La ngathize la ngalimbe la ngeliyisithutha uzathi usithi wena hayi umsebenzi usuphelile angisenelisi ukuthi ngiqhubeke lawe. Uzabona incwadi evela eLabor. Silosiphiwe lapha uthi ubumqhatshile esebenza endlini ube ngapheki kodwa lokho ubephinda clean ahlamba indlu yakho aphinda akhangele labantu abakho. Sithe sikhangela kumaphepha wethu eCBA i-collective bargaining agreement yabantu abasebenza umsebenzi ofana lalo sinanzelele ukuthi usiphiwe ngoclass 4A. Ukuthi khona ngenyanga thize bekumele ukuthi umholele imali engaka. Kepha kusuka ngo-2023 ngoSeptember 1 lapho wamthatha khona eqala ukuzokusebenzela kuze kuyofika namhlanje awukaze la nyanga yinye ulandelele iholo elibhalwe ku-collective bargaining agreement. Sikulande ukuthi ke sithi kuwe njengoba wena uthe umsebenzi usuphelile sokumele ukuthi lawe lokho umkoloda khona umqhubeze. Ngoba phela ingungu lekhala kobhanda kumele la kophirinjani ikhale ngokufanayo. Sitheke sesikhangele sananzelela ukuthi inyanga yinye ngayinye kumele ukuthi phezulu kwemali okade umholisa yona
wengezelele ngemali engaka. Nxa leyo mali sifaka kuminyaka le kusukela ku-2023 uSiphiwe kumele umuphe imali engaka. Futhi uthe umxotsha wena ufike wathi ntambama kusasa Siphiwe ungabuye emsebenzini. Awuzange umuphe amalanga kumbe inyanga ezintathu ezivunyelwe yini? Ezivunyelwe ngumthetho. Phezu kwaleyana mali omkoloda kusuka ngo-2023 sicela ukuthi umfakele iholo lenyanga ezintathu. Iholo elikhweziweyo elihambelana le-collective bargaining agreement komuntu osebenza engu-class 4A. Uthi uyakhangela uSiphiwe. uSiphiwe kade seqede du amaglass akho. Yikho phela umxotshele khona. Kodwa phezu kwamaglass akho kuthiwe menze njani? And abantu labanu ngananzelela, this is what I've realized ngabantu labanu. Nxa esekhuluma lo Siphiwe usesithi khona zwana wena awuzange ujoine iunion yokuthi lokuthi angithi kodwa siza kuncedisa ukuthi kuthe ukuncediseni laphana wohluvuma ukuthi imali engaka izabuya ngapi izabuya ngapha angithi ipressure yakhona umangala ukuthi uSiphiwe umntwana okade ngani uyazwisisa kangaka kanti why into le ayisuye angithi kulo muntu ocatshe ngemva kukabani umfundisi wami ubeqochama la ethi khona kukhona onjani ocatshe ukhona uyabecatshe ngemva kukaSiphiwe ngoba uyakwazi ukuthi imali liyani ibuya layo yanjani layo uyathola khona phana. So kumele kuthathwe imali okade kumele isebenze lokhu la lokhuyana ilandele ubani ilandele uSiphiwe ngalo. What is happening to the estate? The estate is decreasing in value. Angithi? A simple employment contract will cure this. Ngimqhatshile ukuthi abe yilokhu la lokhu. Imali esivumelane layo yilokhu la lokhu. Loba besikwazi ukuthi khona kumele kube kanje uvumile ukuthi yena is an independent contractor, is not an employee. Angithi? Le information ngilinika selingibhadela i-consultation ngayo. Ayisiyo information engilipha yona phambi kwebandla. Angithi? So you have to have a document echoyo ubudlelwano phakathi. Don't ever think ukuthi lo ngumfana wenkomo haya kulandaba. Ngiyakutshela uzaphuma lazo inkomo ezimbili ezintathu. Ungacabanga ukuthi umuntu umkhangela umsize ubone ngani usumqedile. Umuntu ngo-X ongeke umsolve. Umuntu kawungeke umazi. Lapha vela khona lokungemva kwakhe ungeza kube njani? Wena okwakho yikulungisa kuphela lapho nyathele khona. Angithi ukwenzela ukuthi kusasa into ezinjalo zivela you have somewhere a leg to stand on. Ngiyangithi mina phela umthetho kawulandaba leqiniso. Umthetho lendaba lobufakazi. Noma ungaze ukhuluma uthini, ukhuluma ubhubhudla amagwebo. As long as you do not have ubufakazi balokho uwahudula amaqiniso ngamasaka ama-50 kg, the law will ignore you because the Lord has nothing to do with the truth. It only needs evidence. Sihamba ndawonye. Kodwa ngiqalisanga kubisa abathaleni angithi. Nxa ngiliqalise ubi likhulume lo mkhwenyana wami udirector wenu mina bekumele ngikhulume emini selizwile lokho kunya ngithi kodwa kulungile lakho kusathi kusiya anti kuyabe kulokho kuphuma kulokho kusehla abanye besiya bekhuluma. We have tenants in our houses abanye bethu angithi asenzeni ama lease agreement ngoba uzamangala uthi ususithi khona phuma, this is my house. Wawungekho indlu le ngiyakha, phuma endlini yami. Akutshela athi andiyende.
ubuyathe uthi uyazi indlu ngeyami uhamba uthwela amaphepha uthi indlu ngeyami ibizwe libhale lapha ngelami kodwa uthi kaphumi la kubona ngaphi khona umuntu uyalela endlini engasiyo yakhe ulamalungelo isivumelwano senu sithini ngamalungelo akhe uphuma nini sokunjani sokuthenga angithi have a lease agreement with your tenants ngoba welinye ilanga usuvuka ugana unwabo usumxothela esingekhoyo uyagcina wena umbhadala imali uzithi khona this is my tenant kodwa ugcina umbhadala imali ukuthi ayenze njani ahamba ngithi sengisiya thutsha liyathenga izimota lena ngithi abanye libuye lazo ngizibonile zikhona lapha abanye sikhona sizathenga silokho sifaka imali anti imali silayo lapha eNMB silayo ngithi ukuthenga izimota eNational Mattress Bank angithi sesifikile isikhathi esokuthi ithengwe leyo mota ngithi kwesinye isikhathi ngoba wena usuthabe uyakunanzelele nxa imali phela ile problem ingani yakuvala so ube blind ungasabone izinto kumele ngabe uyazibona nje uyibone lapha abafana beyimisile beyigezisile bagcoba amaviri ngevaseline uthi le nxa sengisiya ku school run ngifike ngiyehlisa abantu abami ngike ngime ngingasuki baqale bayibone ngibe sengisuka angithi kodwa uleqiniso ukuthi imota leyo amaphepha yaphelele selike lahamba lapha emapholiseni bayidinga bathi kayintshontshwanga ayizange ichachisa uLimpopo lapha idonswa ngamadonki uleqiniso ukuthi ijuti obekumele ibhadele ngoba kungenjalo sithume inkosi bayakuthathela sebekuthathele susalukhala futhi susithi uyazokulilizwe kwangikhona lemthetho yangikhona kuzabaphelela akubapheleli in this generation wena usubuyele waya kuba ngubani H2 usubuyele waya because you failed to make a proper decision when it came to acquiring that property 9,500 sihambi abantu bangikhona bengavele bakuchaya idolo angazi lokuthi bangena kuphi umlindi phinda ubabone umuntu okade umbona nje ngene phuma ukuvela ukuthi ga idolo lakho elisegcekeni phinde futhi umbone selisala kuphela liduduzana hayi kodwa vele bekuzimpahla zemhlabeni ezulwini siyabe singasadingi izimota kodwa ingcebo siyenze njani ingcebo sihambile ungawothi umlilo wesela ungawothi umlilo lamasela ngoba la uzaba uyini uzakuba lisela lona lelo angithi kukobulawayo la kuyabulawana ukuba lento kuthiwa imota licala ngithi kwabadrivayo bawahamba ngazo nxa ingelamthelo kayihlale ngikhaya ukuthi kuyona leyo nyango uzijombele you are not worth of driving okwenelisayo ngayona leyo nyanga ukuthi ungene ngapi emoteni zabaningi angithi ngoba uzathi laphana bekumisile bathi umthelo usuqalisa ukuthi ngikhohliwe kwangena laphana kwaphuma okunye kakusaphumanga imota kayela mthelo bekumele ithele linyanga imali kayikho sizabona kunyanga enjani ngoba ungabadenya endleleni usuziyongena la anti sesizazi lendlela zokubadenya sesingena edrobheni kulala abantu abahamba begaxa insimbi bazayithola uthole sebegaxa insimbi sebefuna $40 wena kade kumele ubhadale $37 wathi hayi ngisayenza lokhana if your things are not in order let them stay until they are in order we are supposed to be law abiding citizens bazalwane ububi esesiphezulu kwabo ukuthi khona sasicabanga ukuthi khona ungekele ukulandela umthetho bayakujikele abaselandaba bakujikele ejele bakushaya esikhwameni
bakuchaya esikhwameni. Nxa ungela mali yoparking $4 laphana, hamba upaka ku 27th Avenue. Full stop. Ungabe lokhu ufihla uthi lapha kabasoze bayibone, lapha kabasoze bathini. Umthetho abawufakileyo bona bathe khona emalapha elangeni ibhadala $4. Kodwa ilanga la ku 27th Avenue kalinjani? Kalibhadalelwa. Hamba okuma khona. Mhlazana ula $4 imise phambi kwakho napho khona. Angithi that will save your money. $40 angazi kuwe mina kimi imali eningi kakhulu. Uyokuthi phomba ukuphuma nje iqhube lomunye umuntu uthi mina nansi $40 wenzeni kade mpakela phanela ngini. Siya drive abadweba imizila yabo enye kayisakhanya. Kodwa ungehla kuhle ukhangele uyabona ukuthi umzila wangikhona wawula. Ziphathise uzisize ngokuthi khona ungene phakathi kwalowo mzila. Angithi udriver ngelicense ayikhona ngetil slip. Uyenelisa ukungena phakathi kwaleyo mzila. Ungaxamalazi lapho kade kumele upake khona. Kambe unyathela umzila ongakhanyiyo beyakuthathela $40. Uyithatha ngaphi wena leyo mali? Uthengisa ama drugs. Ngoba nxa kuyimali oyisebenza nzima, those small decisions bazalwane. Those small decisions. $40 izinto ezingaki emzini wakho. Abantwana sebesidlila mbazi, mhlazana lintshintshile ngelomkho. Imali engaphi? Ngisuke nganyathela umzila. Ungahamba laphana ngo-Main Street, nguLeopold Takawiri, udlule emapholiseni lapha. Kalakada zendoda ezilezi sesingaka zivuye kuseni zigcoba ivaseline, zicathamela imoto khona pha. Zimele kuphela ukuthi wena lona umzila oqumayo ungavela uthinte nje uthi. Back up aside. Uya. Kanti imqobothi iyasebenza. Ilayini nansiyana laphana mana ngemva kwayo. Imoto yakho ile seat belt, lobu sedorobheni lifake lo lelana seat belt. Angithi? Hayi kodwa the most effective one. Abafundisi bangapha emuva balalelanga. The most effective one ukuthi uhamba imoto yakho iqhiwe iziva. Alikuzwanga ngisitsho njalo angithi. Bazathi bayavula bangene babona kunjani. Babone kakuvuleki. But the bottom line ngeyokuthi sizama ukuthi sifundisane ngemthetho esihlangana layo which have got an effect yokwehlisa ini ama estates ethu. Angithi Proverbs 21 kade ngisithi nguProverbs 21 lowana othi yena a fool and his money as soon what? As soon parted. Angithi ngicina ngalokho abanye bethu sizathenga izindlu. Angithi sengikhulume ngezimota lokunye okunjalo sizathenga izindlu. Izindlu azila ntengo ephansi. Izindlu zilentengo ephezulu. Ungabona umuntu esithi khona uyakuthengisela indlu i27,000 eBenside laphana anti. It's not your prayer that has been answered. Nguguluva nje okudobhileyo phakathi komphakathi wabona ingani wena kuwe zilele zithe khahla. Zilele zizodwa ngabe zimbili ngabe ziyavusana. When a deal seems too good to be true, it probably is. Akulanto yamahara, yonke into ile value. Yinto yakuqala when you are buying a property. Iba kwazi ukuthi ama properties endaweni ezinje. This is the median, this is the average. Anything beyond the average, idolo lapho selisegcekeni bayakugobola abafana. Ungaphaphazeli. Imali yakho kayidle isitshwala. Okokuthi sengizabe ngilokho ngiyifeed imali ukuthi ngize cool down. Police umoya. When you are buying a property, take your time.
Uma kuthengisela lo ngumnikazi wayo yini? Angithi isithupha asithweleyo siyathi ukuthi nguye lo obhalwe laphana. Ungapheleli khonapho. Kulenye ingamba phakathi kweviki lapha neTrade Gold abayibambileyo ehambisa ipha abantu izithupha, and uyahamba uyodinga ukuthi kulendlu engani kayela muntu laphana ibizo layo kuthiwa ngubani, ngicela ungenzele isithupha esilebizo lona lelo. And iproblem ukuthi khona umuntu okuthiwa nguJohn Hughes omnye umnyama njengami. So uthi khona wena bekumele kuthiwe khona nguJohn Dube kanti athi hayi umama phela antu uyabona amakhaladi lana abuye elungisa amakhariba umama ukuthi wazwana nomnye yikho kuvelela khona uHughes, kodwa ngathatha ijwabu lika mama. Namhla ukuthi khona umuntu okupha isithupha kuphela sodwa esithi ngumnikazi wolutho akuseneli. Nxa unguJohn Hughes awula sithupha kuphela. Nxa unguJohn Hughes kule birth certificate ezale leso sithupha. Cela ukusibona. Cela ukuyibona leyo birth certificate ezale ubani. Nxa unguJohn Hughes abanye bethu lapha sesithethe ngobunengi bethu ama passport and simelela ukuthi khona kungathiwa here. Sihle siphume sinjani? Sibaleke sichiye sivalile lapho. Siqakusale kuthunqiselwa sibe sesiphenduka. Sicela ipassport ethini? Ethi John Hughes. Angithi kumbe uthethwe sicela ukubona iphepha elichoyo ukuthi uyini uyikho khona lokho. Ungapheleli ku document ye identity eyodwa. Bayakuchaya idolo abafana. Uyabe lihambile walithatha laphana yonke into ihambelana lapho konke ukukhulumayo. But those little things will make a difference. Angithi kwesinye isikhathi mbuze nje ukuthi abayiba bakwaziyo ngobani, akula muntu phela uyizen island, ukhona umalume, ukhona ukhulu, ukhona ubani. Angithi uvela uhlala ngapi isidlulise khonapho. Ngithi nguJohn Hughes, hayi John Hughes uhlala laphana, hayi ukuthi ukhona umuntu onjalo njani ohlala laphana. Angithi ifinyelele yona leyo ndlu ethengiswayo. Nxa kulabantu abahlala kiyo bafike bakhonjele ukuthi khona lo nguye ofisa ukuthi ayithengele indlu. Laba ngabantu abahlale lapha baqhashisile. Angithi hayikhona ukuthi indlu liyana sayithengisa kodwa iproblem akuvuma ukuthi ungene umuntu ohlala laphana ngumalume onguye wabulala umama. So singavele sihambe la uzahlabona ukuthi sesithengisa indlu abe seqalisa ukuthi khona asihambele sigcine sehlule ukuthi khona sikuthengisele. Thina bezivuma ukuthi sikuthengisele sehlise nge$2,000. Ube susithi ende laba bangivelele ngapi? Uthi suyikhiphile imali uthi uyamlanda umalume wabulala umama. Akutshengisa iphepha elifana lawo luthweleyo. Athi khona ngathi sengiyithengile ngabadinga ukuthi bazongitshintshela ibizo. Ngabadinga ngabaswela ubabone ngaphi ngiyabadinga. Ubona ukuginqa kuqala ngamazwane kungakabuye kunzima. Amaphepha endlu, ama-title deeds, bayakutshengisa. Very easy to make those papers outside of the authorized offices. Angithi wena sukubonile sukholiwe, ungukholiwe ibizo lakho lesibili. Thatha lelo phepha copy yakhona uhambe ku-office of record lapho lelo phepha lavela khona. Kulo muntu othi ufuna ukunithengisela linto. Angithi ngicela ukuba kwazi ukuthi lilalo yini leli phepha emaphepheni enu. Baza kuvulela bakutshela ukuthi iphepha leli silalo. Sikhathi sinye bakutshele futhi ukuthi akulamunye umuntu wakwathi iphepha lelo lilahlekile. Basebesenze linye lingafani lalelo yenze njani olithweleyo. Baza kutshela futhi ukuthi khona indlu leyo ufuna ukuyithenga lobi title deed laliphethe ngesandla. Emaphepheni abo indlu leyo usheriff uyayidinga. Ngoba umnikazi kule mali ayithathayo basebefaka abadinda bathi indlu le ingathengiswa uma thengisa engakabhadali isikweleti sakhe. Awusoze ukubone kuphepha kuqhubeza lona. Yikho kuthiwa yi-due diligence. Siyalahlekelwa zimali ngoba sesiphandlekile ngokubona ubuhle bolutho without digging deep into how
into leyana is ukwenzela ukuthi sibe able ukuthi sithenge singalahlekelwa yini zimali zethu. Angithi nxa uthenge lokishini kulama agreement of sale phakathi kwayena lo kuthengiselayo le City of Bulawayo, thatha lona lelo phepha uye housing office uyobabuzisisa iphepha leli libhalwe ngamabala amancane elilebizo likala umuntu lilalo yini lina khonapha, baza kutshela ukuthi hayi nguye olokhe ebhalwe lapha. Omunye iphepha uyaligcina kanti ngale sokwanjani sokwantshintshwa. Wena ubulokhu ubambele kaNtulo uzalala emlindini. Nxa selivumelene selikubonile lokhuyana ibanini leqiniso ukuthi lenza ama agreement of sale asemthethweni. Abanye bethu sesifunde kakhulu kuyathiwa mina i-agreement kangiyibhadalele, ngiyahamba ku Google khonapha ngibe sengisithi khona search agreement of sale. Agreement of sale bese ivela laphana sengiyikopa angithi la ngathizu zakutsha. iGoogle igcwele esithi thina yi-English law, umthetho wesilungu. Ngini lapha komchayazafe lisebenzisa umthetho okuthiwa yi-Roman Dutch law. Nxa ungakwazi ukuqathanisa phakathi komthetho wesikhiwa lo mthetho wesi-Roman Dutch, angithi hamba odinga uncedo, ngoba uzabhala i-agreement which is invalid ngoba wale ukuthi ukhipha imadlana ekade icelwa. Ngithi imadlana ngoba ngesikhathi uyicelwa leyo mali yabe ingani imali enkulu, kodwa wait until things go wrong. Ameva maye kuhlaba ngena kanye athi kodwa mawusuwabangula kawabangula wakhiphe kawani uthi uyazingeleza. Angithi ubhodabhode ubotoza ukhame ukuzanjani. Yikho kwenzakalayo emntwini who has made an incorrect or a wrong decision. Nangithi hambani liyodinga uncedo kulabo abavuka ekuseni bagcoba ivaseline begcobela ukuthi benze khonokho. Loba kungathiwa khipho okukhuphayo kuza kuphathisa kusasa. Ngithi ngoba kuthiwa khona an amateur will cost you more than a professional, angithi, but not upfront. An amateur will cost you more than a professional, but not upfront. Which as sure as the sun rises in the east and sets in the west, uzokhokha wena. Not upfront, but kusasa. Angithi dinga uncedo kwalabo abangakupha ini uncedo lona lolo. Sikukhulumelani lokho? Sikukhulumela ukuthi if your affairs are in order and your estate is in order, izinto zakho zonke zime ngendlela, kuba lula ukuthi umsebenzi wenkosi eyiyo ekubambise lokho ekubambise khona, kube lula ukuthi ukhiphe ufake emsebenzini wenkosi. Abanye bethu siyehluleka ukuthi siphatheke emsebenzini wenkosi ngoba esikuphetheyo sibona ingazangani kakusenele ibesibanjiswe kwenela, kodwa because of the decisions that we have made sibe sesithi khona kasenelisa ukuthi siphatheke emsebenzini wenkosi. Sesisithi khona sengizakuthi ke sengisifa sengizabhala i-last will and testament, ngibe sengisithi ke 10% yazo zonke izinto elizazithengisa libe selisiya kupha ibandla lemakhokhoba. Zwana ukuthi udade uthini? Uthi yena dying charity is a poor substitute for living benevolence. Nxa uthembe ukuthi khona uzayilungisisa lindaba ngewili ungazange uyilungisise usahamba kuthweni awukaqala. NguTestimonies 1 volume 5 epageni lika 155. The more we are careful ngendlela esigcina ngayo esilakho, angithi, the more we are going to have esingakufaka emsebenzini kaThixo. Angithi ku 154 uthi yena udade
I saw that many withhold from the cause while they live, quieting their consciences that they will be charitable at death. Deathbed charity is not what Christ requires of his followers, for it cannot excuse the selfishness of poor living. Many lose their property before it can be returned to God. And Satan is happy that it is so. Volume 5, page 154 ku-testimonies. Nxa khona phana uphomba ukwenza ongama-decisions ongaqedakaliyo uzitshaya idundulu usithi mina kangiqalwa ngilokhu lalokhu amaphephe buya wena uwapopotela uwahwaqela usathane uthi hechwa. There will be nothing left ukuthi khona esaphila atshengise living in a benevolent manner. Uthemba ukuthi uza kufaka kuwili abe sechiya udade uthe deathbed charity is not what Christ requires of his followers. Kusukela namhlanje, forewarned is forearmed. Asithatheni amanyathela wokuthi khona we put our estates, we put our houses in order. Next time sengibuya sengikhuluma ngokubhalwa kwamawili ngikhuluma ngabantu abale something to put into those wills. Angisoze ngikhulume ngewili ungazange upreserve ulutho oluzasala kuwili. Preserve something that will be an estate ezasala kubani kuwili yakho. Let's take amanyathela to preserve that which we are holding. Ukwenzela ukuthi umsebenzi wenkosi sisaphila siseselamandla siyenelisa ukuthi sifake emsebenzini wani wenkosi. Yona ilomusa abazalwane, yona ilothando. Ngale kuseni ngivumelani ngime lapha lesikhathi ingathi sesihambile ngicela nje emzuzu emithathu ihlele ohlele nxa kuvuma bangaba khona abafisa ukuthi babe lombuzo owodwa embili emithathu ngithemba ngiphiwe lelo thuba ngithi isikhathi sethu ngathi sesisemuva note them down and then sizafika isikhathi seplenary lapho esizaphendula khona leyo mbuzo. Inkosi elomsa, inkosi elothando ayibe lathi ma silalela kumbe siqhubeka sisebenzisa la amazwi esiwazileyo ngalikuseni. Siphetha ke lolu hlelo asikhothamseni amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini lalapha emhlabeni ukhona ngesiqu sikamoya oyingcwele, udumo lobukhosi alubuyele kwesakho esihlalo ngoba lokho kufanele. Sibonga leli thuba ngelanga lakho elingcwele ukubana senelisa ukukhuluma lebandla lakho ngengcebo oyichiye ezandleni zalo ukuthi zikhangele to administer it to your service. Sileqiniso baba ukubana ibandla lizwile njalo bazathatha amanyathelo ukuthi balondoloze lokho okufake ezandleni zabo ukwenzela ukuthi kuwele emsebenzini ongowakho. Umsebenzi lo usemkhulu so kumele siwenze siwuphutshe ukwenzela ukuthi ukuza kwakho lakho kuphange kuze. Aluba kukhona lapho esiphosise khona sicela ukuthi sixolelwe ngegama lika Jesu. Sikhulumi ozikhethileyo ukuthi zenze umsebenzi okade ungazenzela wona namhlanje ziqhase. Moya wengcwele uhamba phambi kwazo zona zilandela ngemuva. Wamkelela umthandazo ngegama lika Jesu. Amen.